Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha APHLC Third Series CC Arua Tumpen Chepater Piponsi 6 Schedule Awareness Program Ajay Me Kedengpo Arua Chiklo Niphai Kretroxiani Dhansiri APHLC CC Atumpen Chepater Piponsi Dipu Hidi Sajer Patu Aklamalong 6 Schedule Awareness Program Ajay Me Kedengpo Lapen APHLC CC Central Committee Amaipu Je Aikathar Setami Bangso 6 Schedule Awareness Program along Chetongdu Bangso amay mate 6 Schedule Awareness kapidupon nang kok laki APHLC asong aphan ke kroitang atumaphan pachiritoy lapen non kibangji MLA kilik ahut ke katukawe MLA anghoi sitami APHLC asong atumsi haichi pusi alang litumpen phirang ke athingno ningjipo lapen BJP aparti atum along kaching bedun lake aprang prang pen BJP aphan jakong kipidun atumsi puthot kaching bedun buta phirang kya thengno pachini po BJP asong atumke kaiketa ke ther ke hapen loksi radaphan ke pamanghu atowarsi japo lapen rad atumaphan hem so nang pipe ration card nang pipe uronadoi scheme hei hui nang pipe pu ke ther ke hapen si radatum BJP master ning ahut Pachi pa ok dun titi lapen BJP aparti atumke Karbi Anglong chari thek thelo puke radatum chini pamelo lapen nonang kileji MLA election sitame APHLC atumsi highway popusi Dhansiri constituency ex MSc candidate MS Tokbi ahin pen pachini po Dipu pen nangkelo berta Realson Hanse report Karbi Anglong News Kasi kisuman may Tipo ipak pen sa minang tayo dalo, lapen blau ipak pen sa milito panang tayo dalo. lapen ke Ahok per itu kacintang bilang. scheme lain Kemana itu makalang kapaduk lalu pencicing ni aja ni lah. Sila tum meeting e pachi tong dun lasi KSC. tum ke dun Ano ang kacang itu? BJP meeting mang Sini Congress party ko na pagkaman BJP sa Asokar. Nagacerita mahok sa may dito may mga kayo sa panang bilang. Rat में चिट्ठी पामे नंदा नेक्स्ट इलेक्शन के लातुम बांके भूत पीपे से मिठाई के पास मिठाई के jaga unang ji mitang si tu mitang ada cikin long nang ji lapan mitang si tu beko kenam long nang ji mitang si long sama tu kenam long nang ji non la MLA election ta la nang tu dunia ni tu sampai lapan kita pip nang tu panang tu pekulong lapan itu ningalong pik ang si ningalong pik non kalbera pani chuji ben aprang ta rabu kalbera non ta nang pahai bek po yalu অটোনমাস কাউন্সিললৈ আহিবলৈ তেওঁলোকৰ ক্ষমতাই নাথাকিব এৰিয়াও তেওঁলোকৰ নহয় আমাৰ এৰিয়া নহয় সেইকাৰণে আমি এইটো এৱাৰনেছ কেম্পেইন কৰিছোঁ মানুহবিলাকক এইটো বুজাবলৈ আমাৰ CMEM MP MLA সকলে এইটো নুবুজে সেইকাৰণে আমি তেওঁলোককো বুজাবলৈ এই এৱাৰনেছ কেম্পেইন কৰিছোঁ আৰু এটাটো ডিফু টাউন কমিটি মিউনিচিপাল বোর্ড বোকাজান হামরেন বুকলিয়া হাওড়াঘাট ডকমকা এইবোৰ টাউন কমিটি ইলেকশনো নাপাতে এতিয়া 1 বছৰ 3 বছৰ 2 বছৰহে হৈছে এতিয়া ইলেকশনো নাপাতে তেওঁলোকে ভয় কৰিছে বোলে ইলেকশন পাতিলে সব APHLC জিকিব সেইকাৰণে তেওঁলোকে ভয়তে তেওঁলোকে ইলেকশন নাপাতে কিন্তু এনেকা কৰিলে আমাৰ সিটিজেন মানুহবিলাকক আমাৰ পাব্লিক সকলৰ পলিটিক্যাল ৰাইটছটো ডেমক্ৰেটিক ৰাইটছটো তেওঁলোকক এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে সেইকাৰণে আমি এইটো বুজাই দিছোঁ মানুহবিলাকক আৰু কাউন্সিলসকলক MP সকলক MP আৰু MLA CMEM MSC সকলক বুজাই দিছোঁ তেওঁলোকে নাজানে সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক জনাবলৈকে এই এৱাৰনেছ কেম্পেইনটো কৰিছোঁ 1 বছৰকৈ বেছি হৈছে এতিয়ালৈকে MSC মৰাৰ পাছত মৰি যোৱাৰ পাছত ইলেকশ্যন পাতা নাই 1951 rule mote section 16 sub rule
3 মতে 1 2 3 মতে গভৰ্ণৰে সিটটো ভেকেন্ট বুলি নোটিফিকেশ্যন দিব লাগে এতিয়ালৈকে গভৰ্ণৰে দিয়া নাই আৰু তাত বাই ইলেকশ্যন পাতিব লাগে হাওৰাঘাটত সেইটো হাওৰাঘাটত বাই ইলেকশ্যনো নাপাতে বিজেপিয়ে ভয় কৰিছে হাওৰাঘাটতো আমাৰ এপিএছএ জিকিব বুলি সেইকাৰণে আমি এই এৱাৰনেছ কেম্পেইন কৰিছোঁ আৰু ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে এই ইলেকশ্যনটো সোনকালে পাতিব লাগে টাউন কমিটিবোৰৰ ইলেকশ্যন পাতিব লাগে আৰু হাওৰাঘাট MSC কনষ্টিটুৱেঞ্চিত বাই ইলেকশ্যনটো সোনকালে পাতিব লাগে এইটোহে কথা আৰু নহয় এজন দুজন হ'ব পাৰে আৰু এইটো যে ডুৱেলিং হাউচ সৰু ঘৰ এইবিলাক চেংচন পাবলৈ কাৰণে এইটো কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ পেণ্ডিং বিল আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৰিছে ভোটটো তেওঁলোকক নিদিয়ে বিজেপিক নিদিয়ে এইটো জানা কথা এইটোহে কথা আৰু এইটো মিটিংটো পাতিব মানা কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে স্পেচিয়েলি কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত নহয় সেইটো এতিয়া ভাবিবলগীয়া কথা ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলংটো ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত নাই নেকি এনেকুৱা সুধিবলগীয়া হৈছে কাৰণ তেওঁলোকেতো ফ্ৰীলি মিটিং পাতিবলৈ দিছে ইয়াত পাতিব নিদিয়ে কিন্তু ইয়াত বিজেপিসকলে মিটিং পাতি থাকে সেইকাৰণে আমিও পাতিছোঁ কাৰণ আমাৰ এতিয়া যুদ্ধও নাই এতিয়া সেইকাৰণে আমি মিটিং পাতিছোঁ ASTC asong ningkan plikep ke chok mahang ke thek arani mesen pen katalon po aru achiklo ni phai kwetrok siani autonomous state demand committee ASTC ningkan plikep ke chok song amahang ke thek mesen me et pen talon pon labang so hempre ke hang asong mate autonomous state ke hang kate song kadukawe hamphang asong atum chingrum si kai ke sitame autonomous state apartment ke hang karjap thipen pini arni ansitame kate song ingtonti autonomous state demand committee asong ningkan plikep ke chok arani katalon pon amai along aluhi sarpo kachopapon karbi anglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphansi manpeng pen chupapon lapen MLA MP lapen kaprek party leaders atuma phanta chupapon lapen labangso ASTC ningkan thikep asong amahang ke thek katalon arani along karbi anglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen team karbi anglong EM MSC MLA MP atum doan chitong dunsi ingteng thikep ASTC amahang ke thek arani along RD pidu ilum thengong lo yusi kaskom sipen na pinan jo phom lo ene pia kai na thalo la pen de ko sipen sipen na jo phom lo ta kar bijan se kache chok ka theng hemri ke chipri non terang samo herda president herda victim no bon di chin dia tengte hem sing di herda vedan lo long sing to bitu herda vedan lo di puran ka jo ma la bang non building em situ lo he la so kya vedan lo la si la so a repeat na ngelo non je komore su hente ka putak bolong itu nili pere prinsipin dan RCM meeting lo mana tu nili ke BJP pensi ke hai ASEAN firman sita nili pere pin pia ponoma ASTC ke autonomous state ke har bhag aja ठीक कुछ nili nane tu nan lo agar ada ke tu join ne pensi nili dala ASCM hang ke hempe ke hang kapang tang dia menda sini ni nade tumpen ni CM manda ke manda kota ko ki sunai ni prode suntuta ni ngoi e don ne tumde lapena ANC amehang ke amailo nade tumna mane ni tumpen sine jen election me beti puta de ni ngoi e don ne tumde adeni le pa jongjual le kelong ke phakali sita ANC tumke और ठीक हेल्पे कच्चे सौभाग और ठीक बजोनी सी ASTC ningkan phikep song amahang ke thek katalon arani ahutsi karbi anglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan hempre kang thim ke hang memorandum alu sitame pi pajir dunji pusi jotson bepen hirang ke athinu pachini di phupen nangke lo berta real son hanse report karbi anglong news channel chief executive member ang fancy hang lo pen MP phanda hang lo
Kanan parabang ta Dr. Jentorong pi ta pen Elvin Torong tum ke speaker pusi hang lo pen dulang kapre ka song tum hanta episel sia presiden kai banta speaker pusi hang lo ya hang ke song thom kep anbak song phang hang den tum bang ngai district kan ta ngai chitong dun do ma di Masau district bang ke lo kaya DC hadak dulang district committee do tum siwang lo he kapre ka tum phang gele tum hang ka section de lo ma se la methang ya DC tum siwang to lo di Masau Tadi sar dak pini am hang thengar ni mem bache ton sinali tum monon ke bang yar ni ra tum akimang puthang tum pini ke stabiling monison doma Pini mata memorandum pipo by silo la pini ka autonomous state demande pusi ti irlo mati si pini mata itu memorandum pipo ha Indian Home Minister pan la pena Assam Chief Minister pan dan Dakar biang CM hanta pi la bang thom han ke memorandum pen upen lini jelo ke bang jerni bang ke join movement si claim po ya disiat ke claim klelu ala so forum sengalo mati forum for hills of autonomous state sengalo si hada ka bang si adu da chingrum si tum hempek hang nang po pen tasuteng man hang theklup lu de hempek ta long Sar Etok BLP School along News Headline 24/7 News Channel Ahinpen Education Awareness Program Ajaimek Asai Kedengpo Dong Kamukam Aru Niphai Kritroksi Nijang Karbi Anglong Hamren Constituency Arlo Ansosi Atokano Karbi Anglong Angkang Kaporhi Anatu Papa Prangdunang Lapen Quality of Education Padonang Pura News Headline 24/7 Channel Ahinpen Pater Piponsi Education Awareness Ajaimek Pamanpo Lason si Nijang Karbi Anglong Hamren Constituency ke Parlopon Paklo Arong Along Kedo Sar Etok LP School Along News Headline 24/7 Channel Abitung Atung Chelang Petpen Education Awareness Ajaimek Dengpondo Pinilabang so Education Awareness Kedengpon Mate Charlie Osomar Atumaphan Pencil, Color, Sharpener, Rubber, Lapen Scale Hehuita Ronpo Lason si Bangso Along Sar Etok LP School Along Education Awareness Ajaimek Kapido Ponbom Along School Student Asar P Asar Bura Parents Guardians Atum Anta Chetong Petpensi Chethan Chimumpon Ring Tilo Lapen Labang so Ajay Mek Along Aluhisar po Amana Pengpen ng Kachitong Dun KSA Inglong po Central Committee Probin Timung Pen Lamthe Kapaklang Pon ke Osomar Atumaphan School ke Toydun Abang Akinang Sot Lapen School Toydun Chot Lapukalidet ng G Asar P Asar Bura Atum Labang so Osoaphan School ke Toydun Pen Dr. Engineer Teacher Pusitame EC Akimang Donang G Puta Than Pajermi po Lapen Anparta Koson Pensi Kaporhi Anatu Kepa Prangdun Jima Osomar Atumaphan Kachelangdun Akinang Sot Lapen Chelangdun Krinang Chipura Than Pachinipo Hamren Regional Committee Rostom Katharpen Lamthe Kejai Ponke Koson Pensi Non Eprang Toklang Anatu Kepa Prangdun Nang Jima Puhei Hui Alamthe Loka Charlie Osomar Asar Pi Asar Bura Atumaphan Ansetame Than Paritika Lapen Anparta News Headline 24/7 CEO Gurmukh Singh Pen Puthot Lamthe Kapaklang Pontuke Ilitum Osomar Aphan Kacharli Anatu Kipaprang Pon Nangchi Pulote Api Apuatumta Kachelangdun Akinang Sot Lapen ke School Toydun Chot Amat Api Apuatum Chelangdun De Pulote Kacharli Anatu Paprangdun Un Eloputa Than Pachinipo Jai Mek Along Kachitong News Headline 24/7 Channel Gurmukh Singh CEO Jikento Terang Editor Lapen Promes Terang IC KSA Inglongpo Central Committee Probin Timung HRC Rostom Kathar Headmaster Sar Singh Rongpar Assistant Teacher Birendra Chauhan Lapen SMC Vice President Mongol Doi Tisopi Alanglitum Chitong Dunpen Labangso Ajaimek Ing Samjin Pen Bangso Education Awareness Ajaimek Pachunpo Hamren Pen Nang Kino Berta Baskarong Piripo Karbianglong News Channel Sar Etok LP School Along
news headline 24/7 pen TV pon education awareness along nili tumapan nanga chopha pon pot aprang sinali tumapan si akiro pipar piglo lapen pini ladak education awareness along penang alam nili tum mesen alam chethan pon long lo ladak kenang sot ka chethan pon abang alam abang ke lapulo kupuson si non osumaratum kapaprang dum thekji ma kachali anak pu abang solam si tum athepi bangke ni tum enpon lo lasi ahokpet abang ke elitum asumar tum aphan joksi kapathek kang tung lopen itum kapachari kang tung prote kenang sot abang ke kinir sip nang ji lake number 1 lake api apo tum si a responsibility abang ke bolo lasi api apo tum isi arutin la tum aphan bonai pipen ke dam tang ke alang litum akachelang khontai si chelang lo prote non pining abang alang litum khontai si ra minute ke bak pabot pembom lapuson pabot pembom isi arutin la tum bonai lo prote kewang jilang arni labang so somar future long bangke doktor lapen engineer lapen professor zonsi latum nang man po pusini ni future bangke damlong lo lasi labang so somar pensi labang so sir etok bi arong long sitami arni si latum amhang da kapaklar ji lapen ladak anso se kapaching thorji ke la so somar pensi ching thupon po pusi nili apini ladak thek damlong lo lapen nili pini ningje kang tunga bangke lalo lasi akenang so bangke itum Pirtheno bangke kacharli nasi ini tum paprang dunang po. Ili tum ke kapap pinaya khai. Lasi itum api ke itum dower nang nelo non ke itum aprang si dunang po lasi. Kewang jilang abang ke itum asumar apan si dame doktor engineer. Lapuson kapamanji apan le itum isi akemang mate isi avision po harmu bang donang ji api apo itum si dame. Lasi labang so avision lake itum doktor mate lake engineer. Itum lapso akemang abang itum do wek nang ji lapuloblote itum asumar si dame. Anso sesi itum asumar sitame paprang ko pusini ni ningje dam kangtung lasi hokpet abang ke itum kacharli jongsi kacharli anadle initum awedet lo pute di pirthe ke isi kangting thi pason si mandet ji lapen jongsi lo kacharli awedet pute hedi itum hok isi pen langdam lo pute di amek awedet ateng si hok det ji pusi isi asalam thilong dam ke tok da do lasi kacharli abang ke itum akenang sop lasi itum asumar aphan appearance atum abang mesen abang si guide tu nang po mesen hampir nang po nasi wala bang so sar eptok di kami mo arsi ka bang so sar ka kalau si alang po metric nang pas po also se higher ka kachari sa melang po ladak na sila may pinangan ladak na student sila may nong nam sila may mo si society van sila may nang one people nasi kachari bang ke nirsip nang ji jong si lopa charli ni loplote labang so sumar akiriar bang avidet po lapen labang so sumar bang ki gupilo ka cheplang po ke kachong food drugs ke chong lapuson si nang man po lasi ka charli labang ke itum si tame api apotum number 1 ke non la primary lo ke isi a foundation lo lage lasi foundation lo ke itum mesen nang ji apot lasi api apotum bang anso si labang so sumar tu fan si chelang du po si ni ning thelo lapen labang so sumar tu aphat school ke bang si tame lang du nang ji athima bihek lapen la school cekak dak lu putami hem wang ma lake responsibility lake api apotum do lasi lahai amukha si tame nang litum isi time table lapen isi rutina bang nang tum nang ji lasi nang litum jong si isi avizon dolo putela so sumar si doctor engineer si manwek ji so that's all. Sand and Stone Association Ningkani Sikechok Arni Sangti Harlong Kepon Aron Alo Awetumaphan Dipuanat Wanglongli Sand and Stone Supplier Atumpen Sangti Harlong Kepon Aron Alo Awepin Pen Penap Mate Arua Chiklo Nipai Krinar Kep Arni Penke Dipuanatu Wanglongli Pusi Perang Ke Angno Ning Jepon Tangte Sand and Stone Association Pen Perang Ke Atheno Kaning Jepon Alam Thele Angton Pen Arjupon Iksenang Di Pupen Nangkilo Berta Real Son Hanse Report Karbi Anglong News Channel Nalitum media tum nilitum dipu Sand and Stone Supplier Association Ningkan isi kecok foundation day lo nang ketong dum pon nalit media court itu pan aprangsi suri kardong pa jirik lo lapen pini nalitum pan nang cok panangkok mate nalitum pan nang cohang athike lapuhen lo nilitum dipu along sangti along kacojor song keceseng pen pini ningkan si kecok det pen nilitum kacoklem kacodam sap o kasiksak dukolu athema dak dipu along illegal sangti along nang kecor tum dupi
lasi laso ka khang don ji aphan nilitum laso song pen pina pen mate itin me pen na bangke dipu along bangke illegal pen ke bang atum panana bangke nilitum kampe tibji lasi kaduk awe karbenglong arat ba sen supply atum as tame dipu long bang polote proper documents pele dipu along sangki tame behana joklem arlong tame behana joklem la pentu nilitum la sos asong ke seng nang pok athe bangke nilitum dak diku toprong asa player atum bang cirengjeng ason mandel athema nilitum sangti ke chonam dam pen mate dipuan ka chowanta akhorta thepik mate khorcha theu lasidak dipu longan ke banapan angke ajha ka tuma bangke kagos en pin pen ma chalan en pin pen dak dipuan wan po adore kom pen dak nang yorare lasi nilitum pena bangke forest department atau panta chuning ring tum bangke pena bang nilitum dak chalan abang ke cek donji lasi chalan ka be agari yong si bang polote nilitum agari khang don po forest atum tame laso agari tumpan sis don daneng pusi nilitum east division west division depo panta tuning riglo Lorat mate sen supply association do ana tum sitame nang ciram jitu dun pusi ning ke thelo pardon Komat ada pusi langsung jalan ka betul kan sangki mo jaman wan non amat ke amuni rafan ke jung abang ke ni dungta sung no daglo sita aju ke bana tum da do pen ada prang ke bana tum da do lasi hal hai atu mabang ke chalan en pin pensi ke bang ingke la tuma bangke daga bangke adore kompen na pakluku pong ke dak ni tum diku jinin jontu ke claim atum ahok pe ke claim atum bangke claim du nun edelu mate hirengjeng ason se mandelu lasi pini nali tum media hoi pen laso nili tum message sabang nang pali pipo busi nali tum tanang choni ente nang tum pen forest department ko amin kisung do lati Kedam tangan ni ke forest department itu dah titi jalan cek ke pin pensi gari nampak dulu maka. La bangke nili tum forest tum phata puthibun e. Nang ke chonghu tum polote bang. Forest amun itu kabi pensi bang baing ke. Athema diputan ke akrong do lu ke bang akrong do. Angke forest sorta akrong ting ne ton labuni. Basi hala tum bang ta ke chonghu tum polote bang ame ke jang husi bang ko. Bang chini pin husi bang ko. Jong si bang tuang berarti nanti tu my association lah yang tak. Nili tu mahin ni bangke lalo jong si kagos mat chalan ceban be pin pen jong si ke bang polote nili tu bangke nep check po athema nili tu ke ne bangke nep dun check po sita nili tu gari kisi zia arai davi ba kagos ta ke check dun reta ini ke arai davi hai oi phir sita forest soropan itu information people la solong si Ranger DFO tum tame nang cerap do nang pusi itu tuning rilo. Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu.